Stiglo je i pismo. Poštovani, koristim priliku da vam upravitim iskrene čestitke povodom održavanja 43. susreta Kodavčana. Želim da podržim inicijativu za održavanje ovih susreta jer je to savršena prilika za jačanje veza sa Zavičajem, kao i da se svi podsjetimo slavne prošlosti Kozare i njenih predaka. Saradnja kozaračkih opština i povezivanje ljudi sa ovih krajeva u Beogradu, a i šire, naša su obaveza i prema mogućnosti. Nažalost, nisam u mogućnosti da se odazovem na naš ljubazni poziv koji ste uputili zbog ranije zakazanih obaveza u Banjoj Luci, ali verujem da moje odsustvo neće umanjiti značaj samog skupa. Ovim putem vas ujedno i obavještavam da će ispred grada Banja Luke manifestaciji prisustvovati načelnik odjeljenja za privredu, gospodin Radenko Komljenović. Pozdravimo gospodina Komljenovića, živio. Svim Kozarčanima i prijateljima Kozare želim da ovogodišnje druženje protekne u prijateljskoj i toploj atmosferi, protkano sjećanjima na Zavičaj i vrijednosti koje nosimo u sebi, ali i mislima okrenutim u budućnost. Uz nadu da ćemo u okvirima nadležnosti grada i u budućem periodu ostvarivati kvalitetnu saradnju i zajednički raditi na popularizaciji kulturno-istorijskih vrijednosti našeg kraja, srdačno vas pozdravljam, gradonačelnik Banja Luke, magistar Igor Radojčić.